Sabre US any Canada and important who you know a midnight. Na Japan and important the afternoon. Dubai ne Oman and important the mid morning. Na book your book room wo UK make London ni Oman Ghana mudia morning. Yes. We na man Yankopon who you home in Sunday many Onyankopon so the way wura bosom fufuru mu bosom e etoso enso no the friend of July no na bosom no mako nsia e wa fi mu agogu ente e ball na ye bo a e beka say ye bo first half no awie ente kaya share second half na say yes na me bisa o say first half no etwam no nuama be ne sisi e for na eda fom bosom nsia no anche bawo anso emonsem no edoso is you are towon cry handing a potem a yenhwe nuama asani nipa ewu enura ba kwa mu yi ni frika mu ewunsom obi ababawa a chese asono chese onyanya mfinhia no empo bese dunum efe bese dumiensa dunan eko dunum obi bawo obi ba wa frem amanfa japade nyina efre wanza ente ya mebisa se wo nyam kopon abo ho ban waso mu no eya uhu de nyame aye eya bowura hospitals akese ne nketu amu osofo afi ye hyase ne bi mpomo den e bi adane ayadefo bebi be ye twa scan ahodo ye laboratory tests ahodo o hwe nnuama atoto nipa afi bosom nsia ya na Eurade amakatrema da wabodwo moja redu mu afrosane wa wo hwem ya wo tie me no Nyankopon no wo na edi ne yie bebre nso na fi no onyare na wawu ayesiesie bi ebi so ya deposit won body e wo mortuary ahodo we na chese nyame waye bibi ama wo enkwa na kuta no esombo nche bibibia entimu a mose modwuma sembi aware sembi akwenti sembi onuama bi usika sembi na enu nti hu se nyame ye bibia ma ena metwe adwen esi nuama so enti David say nya wrade na ya awaya fa ye mu bebre ya fa ka de atoto nipa ne bi ka bi ato ye na de ato ye so aye da so te ase na wrade na aso ye mu ye nti na Sompa first service e kai o say odi wrade asidaka eya fa phone na share link no ema afoforo nso so enhwe bi enti fa phone from baby odofo bi say onso no in the phone onko Facebook onko YouTube onko TikTok and also onko Tarawa TV and also Sompa TV na unti ye wo Sompa radio na obeyinshira na also for me say bisa hwefo na eti for say bosumi nsia no so ayasa ya hye ase yi no no so ebe wie ye mu bi say ebe ko say hone asem sebeno eti nyame na wa hwe oso bosumi nsia na anso obo ama wa nana se a bosumi nsia na kai obeyi nani o efi se wo a wo ye nipa obi ye bibi ma na wa nana se a say nipa na de na ya oka or say me nya papa biom if you say uni aye if you say uni aye anything that can say boni aye kai de onyame no wadi ni ye David say me ko die na me die and so ade che ye no na brade nsa no ekuta me mo
Psalm 91 verse 11, or say my share my boy for a month, so show so now one mass. My God, it is a month for who pass him in no above for no envy. And the yes, so can you above for no here as well? Can you so can you one bassam? If one bassam or yadimu accident near Simon. Or for the Berman can be kind. And say, Yadina say, Yadina can be biased. Berman to number Yaketino can be ball baby too. Ain't any day with the Bay, it was Psalm 107, verse 1 and 2. Psalm 107, verse 1 and 2. Mona radiase na oye na nadoye ohoda or say give thanks to the Lord for he is good, his love endure forever. Ma wona awrade age won no nkasa wona waje won afiri ohunhiafo no ensem. Let the Redeemer of the Lord says this, those he redeemed from the hand of the fool. Hallelujah. Amen. Na just say erade agenipa ni bio eno na make actually say bosumi nsia atwemu no enyame de basa ukọ wona yeso da yahudo bi a oso ye ni pabonefo bi osolite onipa bi ni si aduasa ni nyina otwetire wo say otan opese bi to me pese obi wa no. Let God hear your voice. Thanksgiving time dana se
Safena would do a free day not to her. Yes, Sompa 7. Yes, Lord. Bible says I am come and we are fired the Namia Ponka Aduma him when yes. And Rameno Kasawa Hizaka chapter 18 verse 27. Dress them say okra or your bonnet sa okrano and Yanko Romans chapter 6 verse 23 no was yina I'll say na bonia ketuani uwu bonnet say boni bi nipa ye bia no e do how ne amane ebre no ye bompa ya sre boni fache se akoma mu adwene mu ne yoye mu susuye mu ni pedua mu de ye ma ye kunu ye yire no aya e de how bebre e ma ye hu nyame ni mu nyam no yesu moja hwegu cover na enkasa ma ye confession time. Jesus. Nyankopon kanya no anyway nimbo so me fufure ya yawura mu Jesus onyame kanya no anyway nim eye na wotwe mekanya na meka oja fedum no the pillar of fire the eneja nanim free Misraim kudru Kena asase no so chocho eni wa dwuma no na osika sem wa ware no omananim
Sompa first service say Jao how ni rate. Na erate peye. Sompa first service say Jawamani ni rate. Na erate peye. Oh how ne saying what money and saying. And obia money ni nyina say baby abrabo na kuturu no asenyoma enye yebiom. Ebide ya waresem. Yes. Ebide ya promoting. That's right. Awonsem. Yes. Sikasem. Obide chen wodie. Aso jamu me rate no. Erade ayedia. Onso jawo ha oni nyina mu me rate. Na erade peye. Die na onamu. Yade. Akwantu mu nsem. Adwumasem. Jesus. Obi so se ne die yenkrata sem. Obi so se ebusuan boni bia wakotom ebusuan ni dininya ebusuan no chana aba obi so se okone na yeso da ya wososo nyina amane nuama nyina aye bisi basa enentina Sompa first service jayo hawo ni nyina mo ma awrade na awrade beye so bibi ya onyankopon no yona ana enentina Sompa first service na wona wetie Onyame somafo na no munsem meni mitim no a oja won how mo ma awrade no eno na toda ye bo adanse ne bi e wo Sompa first service a ye bie tatefo no tum ena sida awa ye de kwa asole fi ho ma hu adanse ne bebria e ye beyond medicine de nipa ntimi nye de apofo ntimi anye eno na awrade nyankopon eye enti won so a wo hwe yen na otie yen onso so obedi adanse amen onso je o hawo ni nyina mo ma awrade na awrade beye o hawo ne say wa mani ne say enura na ye hye bosome July na se bosome so no ena me ka kire say ye mfa bosome ni nyina hye awrade nza ye committing the whole month into the hand of God and na me no kasa afa say onyame onka ye bosome Amen. God remember me this month. Erade kai me bosome. Kai me juma sem bosome. Kai me sika sem bosome. Kai me mano bosome. Ma wasem no kai no bosome. Me se ma kwentu sem bosome kai no. Amen. Me so obi man so obi kuro so. Ye me ye bi erade kai me wo bosome. Tie no pese erade kai bosome. My God. Na ye so basa ne etuntwa wo solitia no etuntwa edinsen no adoso Ewrade nka atamfo bia no nto Ewrade so ma bibi nto atamfo ma yes Lord obi se bibi anto wona omo nyae me ye omo nyae me ho nsem kan Ewrade ma owone ni wahunu se me somo Ewrade a oye tiasefo nyankopon ende me no kasa se bosome nyankopon onkae amen bosome onkae amen if say nyame gusu a okan ne manfo yenhwe Genesis chapter 30 verse 22 na yahwe Isaiah chapter 49 verse 15 and 16 enti nyame asem ne mienu yenkan ni nyina bom dedi kan se na onyankopon kai Rahel na onyinsay Also, Obare be free in the ba akokoa. My young kind, I Genesis. I said, then God remember Rahel and listen to her and open her womb. Like I said, Rahel, Richard, no, you boni, opeba, unyabi. A dear Ben, a wapen bosumia, unya. Or say, ya make Rahel. It you Rahel through the foul danger hall. Said, na, ni, nana, ya, a queer, yaw. Wapena apena nyamen kai me yenti Isaiah no Genesis den kai o se na obare be free ne ba akokoa na ne yam enhyehye no ne yafunu ho se yenum re be free mpo a me de me re emfiri wo hwe me de wo maku kire me nsayam wa fasuo sisi manim da amen hallelujah insem no mienu no anoden osofo o se oba tan a o ma ne ba no fo rebe fi ne ba ketwa na akokwa na ono nyankopon na yesom no no Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon o se
ne remfi yeda Dabi. no say na ye ya first so o prota no baby a wote baby o container ni sie baby o shop no wo baby o ye adwuma no o say ordinary amfo o de abofo so na chese bosomi ye sere wrade say ye hia na awamfo bosomi ye hia say o kae ade bia aye den erade on kae ene de na aye den mo de aye den mo bi eye yade wakon yade akwa de aye den mo bi ni say na adwuma no ego investment a waye nyoma bi a wa importo nyoma bi a wa exporto akobi man so obi kuro so nyina ya friend say nyoma na say nyoma bi a wa importo aba container na obi so ni nyina nyoma no aye nyoma baza akoye nwira obi hawo ni nyina ne say nipa bi tete no nipa bi ano say nipa no pese nyankopon yini free ne so na onya asundwe obi de ye cotton nsem obi de ye ahwefia stem wo how ne say obi de ya wo say na Richard Rahead you know or say na opeyefudie na onya bi obi power de obi babrowa obi bo akokora obi ko ne na ye so enene ne te osofo ne hu nyina say yes, it's so much spiritual marriage. Yes. And you might be ye pet no be nabeda. I dare bet chena no one say, or bat no one say, Bema no one say, dear ne cosway. I was said, Yame or Kaiwo. Amen. Or Joe Frisa or Bonnie for the same. Also, so dear. Sukunsem edwumasua odi yesikasem obi paboa fompo osofo onya obi so hwe obi tie se okotra edwuma mu osofo no aba ne sansa obi shop na obi ama otofo gas go ne kam de kwa edwuma mpo a na aye de ka enti obi kura se eneme nkwa edwuma o se ne nkura no nko ene tugidi na mo ja ni nyina mu ma urade na urade prayer chere urade se urade kai me bosomi kase urade bosomi urade kai me me man sam ho me man adwuma sem me man ware sem urade kai me urade kai me ma promote no transfer no me promotion no urade kai me be one na bomba yeso de urade bomba ya wa yeso de bomba urade enetai urade bomba yesa kai urade kawo ajuma semna kaya awale semna kaya papa to semna kaya ya redo urade kaya ya mano urade kaya urade kawo for you promotion urade kaya transfer urade kaya
Of Jesus Christ. Nyankopon shira pi sa wo bompa. Afei na wo hwe anase utie ya Sompa first service. Yes, Lord. Ose na Awurade Nyankopon kaire Rahel. My God. Na obie ne yefunu na no. Yes. Akasa Awurade. Ade bia ya tumu. Ade bia ya bramu. Ade bia ya bramu. Meminti. Memanti, Mesika Semunti, me company ninti, me ministry ninti, Eradi Bie. Or say nipa rebe fu, or batan rebe fi ne kokwa, ne ba o man no fua, Nyankopo so revie. Kasa rade bosome kai me, bosome erade kai me, bosome erade ye madoye.
ye bompire to demuna sheradensa. We are committing the whole day into the hand of God. Psalm 37 verse 5. Or say yenfa ya kwen sheradensa. Yenfa ye hunto no so na ono ena obeye. Kase urade. Ene demui. Medi shawonsa. Medi free. Enye nshira. Sasuna mefiba. Enye nshira. Deuteronomy chapter 28. My God. Verse 6. Osin shira pe kanye wo ye different. Then shira kan wo ye fiba. And then minim baby I will call. And a minimum appointment I will. O de share radensa. Kasa rade. And let them we. And let them rade kaime. Kaime mano. Kaime jumano. Pray for the day. Pray for the day. Commit the day into the hand of God. Pray for the day. Commit the day. Command the day in the name of Jesus. Pray for the day. Jesus Christ. Onyankopon enano pay or Kyle. Amen. Ewe or Kyle. Amen. Enumere or Kyle. Amen. We different be shirawate. Amen. Ufi babe shira. Amen. Nyame yawa doye. Amen. Nyame bi kwan ama. Amen. Nyame yaw mubruhuna de. Amen. Wo yeso demo. Amen. Ye pompai se obonefo no hyehyeye. Oh Jesus. Any evil agenda. Any evil plans, any evil thought, any evil tongue, Katrema Bonnie, and Bonnie, or Bonnie for the Shisha. Isaiah 54:17. Could it be about Jesus? And I know Katrema be a solid and a DNA solid. And the Obono for the Shisha say, Cassarate, and a day, now what tree, Obono for the Shisha, any evil agenda, and any evil dreams, that your body be so much son, that your body be so much, you'll be a swan farm, you'll be a swan to my home and my home, and to my home and my 1 day, my 1 day, my promo day, and a messano, and a messano into I break out. I break your mouth and break it out. In the name of Jesus,
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. One more Facebook, YouTube, TikTok, on your own type, I break out. I break out. Kasarate. And none pay. Erade kaime. Bosumi. Erade kaime. Me French da. Me fra boafo. Me fra dance. Me friends and training. Wo yesu demo. Me fra suntwi. Se emra me fie ho. Emra me twumem ho. Erade ye me bobru ho ade. Erade ye madoye. Bosumi ye madoye. Na ochi ye madoye. Day kai me senya omobru hu no ne wadoye sete obibia wo hwami a wotie me me bompa ye ma se bosome nyame nkai wo na wo twe nyame nkai wo wa oyare ji wa yare sa wa oyare ji wa yare sa wa yare bi da wo so amane bi da wo so nyame yimfiri wo so wa wadwuma sam musika sam aye bi si basa nyame nkai wo musika sam nye ye uton ayento yento so ayentua opanioma akoto so akoton erade ma onyanuoma papa wa opeba nyame fa banto yem wa onyam nyame mo onyinse ne ho ban wa kwanto bi da wenem wa otu kwan enedei nyankopon fa nkomra sondwemo me dia driver for those who go Yesu mujam me bompa dia kwanti for those who go Yesu mujam ene enye nhirama nyame nkai wo ne dei enya wadoye ne dei wa wani da so asan ene dei nyame ma wani da so wa wo hia sika me bompa is a miracle money nyame no bobi miracle money nyame ma obi nyame ma umombo nsu wo Yesu Temo, Yami oto mana onto be ma, onto be ma, Yim paise ensu ye anopei, Yamen kawe ye, Yamen kawe numre, Yamen kawe na watri, Bosumi enya wo bosome, me de gane for those who go Yesu mujam, afare for those who go Yesu mujam, moi insu toni insu yine dio hawa bremo, me bom pa ye tria boa for mama, me tria boa for mama, shebremo for mama. Amen. Yes to demo and I'm a bompa. Amen. Prince. Amen. 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 Nyame shira opi. Amen. Empire bono nyame ya doma o chena ya fufida. O chena holiday. Na o chena obibi o yare no. Wa hu beba kwanyina to anamo bra sida worship center anopano. Mo yare ni nyina mo ba. But more than for insu mako son eye bottle water na fabra me mo so pam mo mba bi nyoma bi hawon onti nyoma bi ase o mabi wo o hawo no kire fiada holiday na me bom pa ye me ne miti masofo ama nkura nyina fa san nkura nyina be bie mu be won fa ye mfa won share rade sa mo be bro hawo nyina ya wo ma o hawo nyina obo o so akura no wo ma obetime di ne photo ana obetime atwere ne din e dia be rade na Radi o ye shebremo sesanfo no Numbers chapter 17 e bi twro nuama Moses nyame hye Moses o ma ebusua dumenu ntwre nuama e famre Radi ne na o mo twro baaye no Radi ma ensenkyere ne se o kyera ye mpaibo kese ye beto mpaibo no so kyera hallelujah amen sabre yi de me ba be 34 na tum me ba be 34 na tum na mo so ya mo kasa na counseling me pese me be hu sofo da be no ye ka ene ya wada ya ene ya wada bia it ye signing out yi me ni metim trance e fra no pesa akosi awia no me no
oba obehume obi so process of me mo me ho say see that worship center ye charge na mom ye bo for the bo awurade adwuma enna obi anu abobi uni bi so a ye behwe obi bi oba ha ya wada bia nyame adom oneme kasa one and one entisha no so enche me the numbers ni nyina betutu dwana sabre de na ye de pick call ebia oja bibi ato awurade anim se me no mo mpae se ya 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89. Praise God. Hallelujah. Oh, Papa, didn't baby free. That's all for me. Person, person, quite A report dear no person radical now. if I try to play, sister, over and woman, Mamma, upon himself, and I'm going to my friends. Okay, to me, Yahweh. A radin sound ya there. O mano baby, will be a radin finance and count. Amen. A radin more dance, bosomi. Amen. Amen. Praise God. Udini baby o kase free na dia no se radin kai obosomi. Mary ope ye fra ba nyame obi Rahel ye fruna no ene anopa wie erade miu ye fruna no rade fa banto yem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase free na dia na radin kai wa no pay. Mpacho me diana mama akokutu mikasafira papa pokru bosomi mu mi jai me ne mabusua nyina se erade mo ye ho ban onyi free yale na ne musuni Erade wa fana sa ohia divine protection. Erade to affect you for ho. Erade you won't free yade or how mona mo dance. Amen. Praise God. Udini baby o kase free mama obema oneso kakra. Nkransa kasa mama ma oneso kakra. Erade wa frank comfort nkransa o se kai no no hia shebre mu aboafo man shebre mu aboafo wo yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase free na dia no pese radical. Me kasa mi tema po ye friend Anna pacho me paketo ayare me se obompa ye na Mame hana tema pon baby bia oba no bia nyame o ye yaresafo no ayaresa ntabo frana so me boy yesu din ma bofra no me boy yesu din go abofra no so ayaresa nya ne dia. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so. Praise God. Yente onka o. Praise God. Odini baby o kase free. Praise God. Ojira so. Hello. Odini baby o kase free na dia no pese rade. Hello. Biton kasa mame. Hello. Kasa. Hello. Me ton kana kasa mame. Hello. Mame fa from menton ka fa cha me fra biom. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase free na dia no pese rade kai wa no pay. Papa me kasa free ko bo di antimate. Papa me yare nti papa bompa ye mama. Erade antimage erade wa yare sa no ntono so anopa yi wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mentie wo ho mentie radio mambra metie wo ma. Me senya me mama ye fonde. Erade ona obi Rahel ye frano enti wa fana erade obi ni ye frano faba toni yem wo yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Me pacho me kasefite ke fo me majuli. Me pacho me ya ya se me mana me nana no. Majuri me bompa yesa nyame ayade santo so o mano nana no nyame kai wono mo dance. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kase free na dia na o jemo merade so nkai No jo me stress for me home from kora be na utini.
Majwa me bompaye say yesu man tampion or the say yarwa. Ayarisa to so anopai to wayarisa. Amen. Praise God. Everybody wafuna atonso so ohia divine protection. O say ya first so no do wa yemfo sie. Say no can Isaiah chapter 49. Membre mo wafuna na say man dance na wotwe. Amen. Praise God. Everybody wafuna say neni ya de neni efra. Everybody senche ni nyankopon and well ready. Be neni ma ohu ade. Amen. Praise God. Okasafrihin. Erade wa France o hia hyebre mu aboafo ya de dininya onene ma ayade sano entwimfafi ho. Amen. Praise God. Hallelujah. O deni baby okasafri o na de na opese urade yema o. Me pastor me kasafri take fe me manjili. Me pastor me here ya sa me de me manya me nana me nya se urade nsa. Me pastor me here take so shu bi ho ti bompa e mama. Erade wa fana koma so adeni. Erade yema no onene ma. Erade ma wa dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O deni baby okasafri na de na se urade nkai o. Me no bompaye ensenkyerene nyankopon ade bi ewo utima yese kwatwa esre Awurade mfa ne sanka uti no Awurade nsa oyade Awurade ntwe aboafo so ma. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. O deni baby dana ho kakra nyabotre dana ho kakra o lines no twitwi na minti ne ye me fa mompae. Awurade wafana hia bambo da yeso basabasa me twam firi wo so wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okese firi na die na Papa from a fear, me free Kumasi. The bar out of immigration forms, your man, congratulations, your appointment letter. Me say, see the Yamese or Moy, by intiminia appointment letter. Awurade so be mo ye de yakoma pe. Awurade bie kwan ma wafana ne bai ne sanka yemfre no o Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okese firi na die ina. Me kasafri people ash papa. Yes, sir, I received the mamma, and now may have friend and send me by a school. Your friend is saying, I'm going for 2 and someone hosted. your friend, Obanadin is saying, your friend is sure. Erade me bompa e ko bubu ahye enhira owusu wa baby owo school bia Erade oye yare safo nya me mfa ne sanka no obeduru school hompo na Erade asane yade o Yesu temo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Dini baby okase free na de na oje mo ma Erade. Actually, me kase free figure se me dey fear me bompa ye ja me ma me nana ne me nsem mo hye Erade nsa bia kuma so asem ya me nyema. Erade wa free figure se ohia divine protection obi bia so akoma so ade onene ma Erade mo adanse. Amen. Praise God. Praise the Lord, Papa. Udini baby okase free na de na oje mo ma Erade. Kase free abena ke fe mami Rose. Mami Rose Ano Betty. Baba me gamba pom di me Erade. Gamba bushia me Erade Erade ni fe bushia ko. Mami Rose onyame san yade na ommo onu wabusua ho ban na omamo adanse. Amen. Praise God. Praise God. Udini baby okase free o. Hello. Kasana yeti o mame. Hello. Yente kan ye facha yen. Praise God. Hallelujah. Kente kan udini baby okase free na de na oja mo Erade.
a private emergency. The Sompa bomb of Gushia Titu, Nanaja Pieto, the second Ayumahine, or Neko Kujaba, and he saw me I have no points and comb. Nakuma Swadi, I mean, your mammy. Erade me bom pae ma wakoa se Erade se na obowura ahemfie ahodo wo Bible no mu David mu koyo mo adoye boa David mu ohema Esther no mu no wakoa me bom pae se ne nananom wo no oyade Erade sa won yade ne manso so Erade kai won na ye won adoye mo dance. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na de na oje mo ma Erade. Epacho nya ya resami kunu ya le me mansu hi adwuma. Na Me medro mo mpani fi so mo wale. Okase fru kunu. Okase fru hi. Erade me bom paye se one okunu yade hamo o maso so do wa ware fie so Erade bia aware proma won ade be yakwesi de Erade nyimfiri ho wo Yesu demo. Amen. Fani papa ku ipe na me de ofre adwuma na bawe odini baby okase free. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free de na oje mo ma Erade so Epacho me ka se fra masamai. Amasaba meti o ma. Mi wa finani, mbese mbon paye mame. Me no bompae. Erade me suma wasenko amasamai. Wafra ni kunu n'ani. Eni yate bia Yesu moja mflashe n'ani no so. Ayare sanya wodea. Amen. Mo amofri nyina mesre se ye sign out on am afre ye mre na ye be. No mesi ya me bobo so yi ofra obanya. Mo so amofre na ya ntem nka ni nyina ye sign out am mfre. Me ni metim ye no mo be bompa. No ma no ba ko ya ka ho. 0557 30 90 80 0557 30 90 80 and 0553 53 89. So I'm not messing me and saying for our Benya. They try to 0557 000 967. More ya more fresh, more person who do phone, who send your mess from my phone. Ya what the beer na me can see. Me name solely ya, me name team, and a cancer no basso. Sasso no china a year. Holiday na ochire yam paibo kese mo amoma wo haw no amane ni nyina no mo fa mo mra mo so so omuni o haw no fa mo bra ne fa mo hye brade nsama na de tutu amanfo no emo ya sa so na mo tie nsu ho adanse a ye bobo yare ahodo etu ochina mo yade di mu nya no fa bottle water no 7 na fa bram paibo na se ho asofio me no be pompaye na me so wonsuo no na Erade nam so betu yade sa so na me bon kaye se eye sida our ahwefo Sompa first service ahwefo na etiefuo any sida worship center kan bom say e free eye edwada ebe ya on the 6th July ya kontre media prayer fasting eye free eda Jordan sa kosi eye memeneda na fasting ye de bebe wiye na se ne sitie ni se Monday no ya be ni fie na nwumre wankase wa break Tuesday wo be ni fie no wa break na Wednesday de ya na nwumre no ya be hia wa so fie wo beba ne ya bia so le dem na che se mpaya ekoso no saa so na ya wada so te se ene na wotwe saa enwume ne mpai boro be koso na fie da no pa de ya no pa sorry na memene da so ya anopa sorry na the program no abawe enti share no so na me bon kaye se eye yankuja eye kwapon ye busua wo sunyane de yawo esi we ye se ye papa ya de nyina opanyi Joseph kwapon Erade abefa no kɔ na bɔfo no nkyɛn todo no afrɛ no beza na memene de ya ɛna na kwankwaja som no ɛkɔso ɛwɔ sunyane ɛyɛ kotokrum eye de backgrounds wa no pa ho no ye be de da no na aye wufo sum nyina ma no na wia donko no ye de na akɔ eye Jubri Park sunyane na yakonum ne chisi kasa na eda kwesi ada ne de eye ne resident ne fie wo eye kotokrum ho na busia besata nyame hiraw yankɔ ne nkɔfa no nsia kase bɔ no emrew. Have a good day.
Bye bye. Wante unipadua ase a wote ayaresa ase esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a yede sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titiri ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afre ne se sciatica se ye ka se sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya itutu titiri ni anajo itimi ka onan ba kope se de ohu na ema se wonante akakra na ye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewoni efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne de ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asasi su nyina enemre yi mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ana sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fa number ye dash screen so na wafre esanse ye wo Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekum, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfunya uhu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen so na yenchro yasue ya ebenwo. Se eye akumayare. Esichire yare. Otu asintini etwetwon wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa ose de edimokwa aye ohono kawakoma tuyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161. Yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no ibenya abotre